ngasi numida wairam phongkiba tongan Manipuri siphongsing amasung thokiba thawdo wathoksingdagi maruebi ipausing miyamda thamjagi hanada panam pausiyedagi lokhatsaraga paliba lengaksna Manipurgi phibam phagalaknaba karigumba thabak khara soidana tawrakani haibagi thajaba lei Najma Heptulla Manipurgi hangi governor oiramba Najma Heptulla na state asigi haujuk oiriba sarangnaba phibam nungaitaba phongdokpaga loinana paliba lenga asina state asigi phibam phagalaknaba karigumba thabak khara soidana tawrakani haibagi thajaba phongdokre Najma Heptulla na iba in pursuit of democracy beyond party lines haina mingthonba lairik amada iriba wafam singa mari lainana news 18 lawba akhanaba interview amada Manipurgi hanagi governor sina state sigi matangna yauna makiweba wafam kya phongdokibane Manghai Manipur bu thausabi dana lei haibasi yamna nuaiti hauju state asigi permanent governor ama leiti furup singi marakta awaba phibam amuk mayonari Manipur da leiringai governor oiringai matamna yamna wana honaduna miyam marakta wari watai sanahandana state asida ingsiko puraki haina makha taraduna matamadu tourism gi thabak ya pekhatun state sida India gi president amadi vice president lakhi haba opam damki Najma Heptulla na hai Manipur prime minister na Science Congress haudoktuna science amasum development gi maramda fazaraba wafum kya phongdokibani maduda India amasum mapalewakti delegate listing ani lakhi aduna hausik oidiba Manipur gi phibam masi ubudi yamna nuaiti Manipur gi nupi singa ma ka leinaba naknaba mari interview du na hongnana ningsingladuna hanagi governor sina hai mala saba Manipuri nupi amaga unabadagi maki pothoksinga adu ehakna miyamda khanganduna Delhi da tharaga kaithel yoranki Matau asumna miyamda maru oina nupisingda sel thungi mateng pangbasi ehak ya pamani kari tauragadi Manipur gi phibam phagathanba ngamgane haiba wong amagi pakhumda Najma Heptulla na Manipur bu thauksada bi yaroi haina phungtokladuna masida state sigi miyam gi thabak thoram amasum senthok lambi gi wong lakani haina thamki Manipur si singi lam oibana phau khara thabana tan state asida thoidokna thabak supam leiti maram sina lengana lamdam sigi miyam gi atopa senthok lambi lehananaba lambi pigadabna ki Manipur amuk mai sakli miyoi lising kya relief camp lanjena duna leide angang sing mai loisang sing da mai masing tamba satre haibasi yamna nuaitaba phibam ni haina hanigi governor sina phungtokhibaga loidana phibam masi fogalangna ba lengana karigumba thorang khara soidana pekhalakani haibigi thajaba phungtokhi magna iriba leirig aduda Palibo wafam singi matangna hangbohong singi pakhum Najma Heptulla na hai Prime Minister Narendra Modi ga yamna naknana sahi nipan mapan thapak tawgani haibasi sumkhan khaludi PM Modi amasung maki marakta maru mapang oibagi mari lei haina makna phongtokladuna miyamna Prime Minister da leiramba misunderstanding mayam ama leihandana ba honabada makna honakhigena ki loinana Narendra Modi ga naknaba mari leinakhiba hokibasi Gujarat akanba yuwa hakiba matam madura makna Najma Heptulla Manipuri ki sauraba lupa crore ohum ki senpa miyam ga loinana khongwatlaga Gujarat state ki akai aitoi thokraba yum kayamadi lambi sing samgana pa mating pangki PM na sabka sat sabka vikas haina hairiba wafam masi ma ki weba tasengba wafam ni ai hakna minority minister oiring emasu Manipur gi governor oiring da prime minister na khut thingzilakhi bi wafam lekiti aduga ai hakna mangonda Manipur gi issue amadi problem amasum minority gi maramda wa hairubu matamna yamna positive oina pakhum pirakhe amasum cooperation pirakhe na sumana makhata na thamki Lalu Prasad amadi Sarat Pawar yauna Communist Marxist amadi Janata Dal na singba political party mayam amagi lusingba kyaga maru mapang oi hain Najma na phungtokladuna magna India gi hanagi Prime Minister PV Narasimha Rao ga su maru mapang oibigi mari thami maka Narasimha Rao ga maru mapang oibigi mari thambana ma amasum Sonia Gandhi gi marakta nungsinadana bigi maru hunba oina thokhibra haina hangbo amagi pakhumda Najma Heptulla na hai Madugi maram ayah khangti adumainama Sonia Gandhi na matamadur ayah pu thajadabadagi na Sarat Pawar yaurabra haina tattan hai adubu ainadi Najma Heptulla Indira Gandhi na Pawar paidraba matamdasu mahakpu sungtha thadokhiti makhoigi awana amadi nungaiba matamda mahakidmak lepki masimak Rajiv Gandhi na pham paidraba matamdasu tawki Aingonda Parliament ki weba tension mayam ama laina Rajiv Gandhi gi damak lepki haiba wapam phongdokladuna Najma Heptulla na magna thengnar political gi weba history sing pawdomki loinana maki education gi matangna su wapam kya phongdokhena su pawsta pali atopa paw madana
Manipur gi wafam hawdorak pada parliament sarang na bathokre BJP na matam pumara parliament Manipur gi issue khanadana bohonari Gaurav Gogoi Manipur thoklibi irang sigi teksa congress na pugadabane Piyush Goyal Lok Sabha mifam gi ngasigi 0 hour matamna opposition gi deputy leader Gaurav Gogoi na Manipur issue khanana bu wafam pukhalakwadagi house ta sarang na bathoktuna pung amaga makhairam mifam ye thokre opposition lusingba Gaurav Gogoi na ruling BJP na matam pumbada Manipur issue na thairaga Hungarians, Americans, businessmen George Soros ki issue da focus piduna lei haina maral sibgoloina Manipur wathok ta center lenga ke asoiba kya solution na ba Soros pu maikhumpi oina sisin raiki mangna makha tara duna hai Manipur miyam na hangli bo ahumdi ahan bada Prime Minister karam matamna Manipur lakada ke habisini ani subo wahangna Manipur gi tha taraga mapan pharaglabi irang asigi woroisi nama purangna ba karam numit Union Home Minister na house da wafam asi potoktuna khanaga dauri habisini aroiba Manipur miyam gi wahangdi center na Manipur irang lakshinba ngamdana leiriba asoiba sigi sungwai oina karigi George Soros pu sizinariba no haiba sini haiba wafam house thambagoloina awang nongpok lamdam da wathok lanthok hengalakli basigi daita center lengana pugoda bane hane su demand toki Assam gi Jorhat Parliamentary constituency gi mai pawlakiba Congress MP Gaurav Gogoi na Manipur violence na kadai phaw state asida sogolabagi haibigi matana palladuna magna hai tha taraga mapallo ne tadaba phibam amada leirakliba marasida ain gi wangmuda nongoi lalonba drug lalonba madi umang kokthoptuna u bimsing lona singthokpigi thabak singsu leptana sathari loinana irang sina maram oiduna mahiroisang sing thong lona badagi mahiroising academic career da atuki matik sokali healthcare facility gi thabaksu mapung phana phel oiduna Mr. Miyam gi awabigi saitheng khamtheng na mayuk na duna lai haina wapam phong tokhi Gaurav Gogoi gi wapam rek tawraduna Commerce and Industry Minister Piyush Goyal na Congress Party bu sairaduna party asina foreign forcing ga laktunaraga internal disturbance kya pina bo honari haina maral sikhi Manipur thoklibi irang sigi teksak pumba Congress na pugodabani laiba asida thoklibi internal disturbance kudima Congress party na foreign forcing ga laktunaraga thoktuna laiba asibu nena tadaba phibam mo oheleki mana makha taraduna Congress lengak matamna Manipur crisis thokpa matamna matamadagi Prime Minister Manipur satuna yengsin khibra awang nongpok lamdamda problem tholakpada madu loisindana ba Congress Prime Minister na awang nongpok ta satuna yengsin khiba leibra han sangki Gaurav Gogoi amasum Piyush Goyal anigi marak hunarak padu MP kharasu yauksilakpadagi house ta sarangna patholakpadagi nungthul pung ani phaw mifame thoki panbi abri Prime Minister Narendra Modi athuba matamna Manipur lakada bani haina taksinduna India block Manipur sinduna tha sigi mapanda Delhi gi jantar mantar sangshin ki khongjangda MP Gaurav Gogoi yauna opposition MP kaya saruk yakhibanen su paus ta makhatari ngasinumida wairam phongkiba tungan ba Manipuri sifong sing amasum thokiba thawdowa thoksing dagi maroibi pau sing myamna thamjari hanbada pauzal pausi digi lakhusaraga governor yauna Nupi Lan gi pauzal pirakli kumza english sing amaga samapan ga kunthraga mapan gi December kungani thuri thokiba lamdam asigi puari oiraba Nupi Lan gi thoramna lakpada Manipur gi governor Lakshman Prasad Arsayana ye pauzal pirakli governor gi ye pauzal da Manipuri nupi sing lamdam sigi sitmilo namadi lengak lon gi policy bu kanana bo hona baga loinana matamadu gi British lengak ki mayok sanction kiba singthaningai oiba ima singi thauna dun asumbo goyal amadi sakot purana bo hona kibani hari lenga asigi lusingbu oidiba minister nongthomam beren education minister Basanta Kumar Manipur legislative assembly gi speaker TS Haitrapata yauna lenga asigi lusingba MLA minister singna su hayeng December taragani thoida pangthokadoriba marfuga manga suba Nupi Lan gi thoramna lakpada yepa pauzal pirakpagoroina lamdam asigi maruiba numit asina lakpara tangdu loitaba nungsi sanra leminaba mari sakotpa lamdam ma purapu oirasano haina yepa pauzal pirakli Makasa tharak poina to papaumna thauna fana lanthingna khibi ima singi mafamda sa marak hana kok nonjari I am a his December taragani tu Nupi Lal nomina lakpada Indigenous Mothers Association haumi imana ahanma Nupi Lal 1904 da thokiba iraisa Nupi oibisingbu British na forced labor oina sijina khibagi mayokta haukiba
ꯂꯥꯟꯊꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯜ 1939ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯋꯥꯂꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯍꯟꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯆꯦꯡ ꯐꯧ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯡꯆꯥꯛ ꯄꯨꯛꯆꯥꯛꯇ ꯁꯒꯨꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯝꯃꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯣꯛꯅꯣꯟꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯅꯥꯇꯝꯐꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯩꯔꯤ ꯏꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯂꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯈꯤꯕ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯛꯄ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯇꯝꯖꯐꯝ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯃꯄꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯃꯄꯨꯒ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯂꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯗ ꯇꯤꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯦꯛ 1958ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯑꯍꯜ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯇꯦꯡꯊꯥꯅꯕ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯅꯤꯜꯂꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝꯗ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯍꯟꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯩ ꯍꯧꯅ ꯆꯥꯛꯂꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯧ ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯅ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ UPTF ꯊꯥ 19 ꯆꯨꯞꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡ ꯈꯝꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯕꯁꯨ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯔꯧ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯅꯥꯝꯃꯈꯛ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯡ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌా ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨ ꯅꯣꯝꯂꯒ ꯍꯤꯡꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯁꯨꯐꯝ ꯅꯣꯝꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁ UPTFꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯨꯔꯖ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯜꯇꯤꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯠꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯖꯣꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯄꯥꯛꯅ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯌా ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯤꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛ ꯇꯦꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ 50% ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯒ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯕꯗ 12% ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯁꯨ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯠ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ kaya ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯨ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔ ꯈꯔꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯃꯃꯜ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯦꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯁꯔꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯟꯊꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯃꯦꯅꯤꯌꯥ ꯀꯔꯅꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯟꯗꯞ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯋꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9863065400ꯗ ꯀꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ WhatsApp ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯉꯝꯕꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ
अतोप पाव नुमित मौद्रानी की नेचर कंजर्वेशन कम इको टूरिज्म गाइड की ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोखरे ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मखारा था अहुम नुमित मौद्रानी चथगदबा नेचर कंजर्वेशन कम इको टूरिज्म गाइड की सर्टिफिकेट कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मंगसीदगी इम्फाल ईस्ट की पोरंपात लेबा डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हॉल होखरे मणिपुर लेंगा की डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की मखादा लेबा इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम EIACP हब मणिपुर सिलग पांथोकदोरिबा था अहुंगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुगी ngasi हौदोकपुगी असम थौरमदा डायरेक्टोरेट ऑन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजकुमार EIACP हब मणिपुर की स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लैश्रम बिजेन मैथे KVS Enterprises Provider अमसुम रिसोर्स पर्सन ओइने डॉक्टर देशोरजित सिंगाना सरुक याखी ट्रेनिंग प्रोग्राम अदु हौदोरदुना डायरेक्टर डॉक्टर टी ब्रजकुमार सरुक यारिबा ट्रेनिंग सिंग थौगतप वाफम क्या थमखी इको टूरिज्म गाइड की मरु ओइब क्या सु डायरेक्टरना सुगाइना थमखी ट्रेनिंग प्रोग्राम अदु पांगथोकपगी मरु ओइब मरम सिंग पल्लदुना AIACP हब मणिपुर की स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लैश्रम बिजेन मैती ने फोंदोखिबदा ट्रेनिंग प्रोग्राम असिन सादा कुंथ्रादी मान पामजब ट्रेड खरद थबक पिजनबगी खुदोंसा फंगनी कंप्यूटर्स एप्लीकेशन एंटरप्रेन्योरशिप पब्लिक स्किपिंग मास कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट गा मरी लेनब एक अमसुम रूल्सिंग CIS बेसिस एक्सपेंडिशन सिंग हिरम क्या ट्रेनिंग सिंग ताकपी तंबीबी मथक्ता फील्ड एक्सपोजर्स पांथोकन है पुनः ट्रेनिंग कुंथ्रागा मंगारुम सरुक याखिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम असि मरुओइना DONCC इम्फाल ईस्ट याउन अतोप स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूट सिंगना मरुओइना KBS एंटरप्राइज सनाजिंग प्राइवेट लिमिटेड अमसुम WWACS वांगजिंग सिंगबदा ट्रेनिंग सेंटर ओइगन हैनस डॉक्टर विजयन मखातना फोंदोखि ngasi ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोकपगी थौरम अदुदा DONCC इम्फाल ईस्ट की ऑफिशियल क्या सरुक याखेन सुपाउस मखातना फोंदोरखली